hlalani phasi. Yeah. Cutting Nave. Thani umprofeti Sonvile. Awunike isikhathi uvusele makhelwane wakho. Uthi hello Maki. Mawungabe uhlele eceleni kwasisi ungisisi uthi umuhle. Mabuhlele eceleni kwabhuti ungasho ukuthi ungibhuti nawe angibhuti uthi uyabukeka. Mawabuhlele eceleni kwamake ungimake uthi umuhle girl. Umuhle kwendlula irice. Umuhle ungathi ugeza ngelibisi. Ucubhe ngerasheli. Ucobse ngeyogurt. Uphathe ngapholoni. Hallelujah! So. Uyasame. Lalo ngekho laso vele uvile ukuthi sekukhona lokwendekakho. Asishayile into asishayile enkulunkulu. Uyasabeka. Praise the Lord. Welcome nemukelekile nonke egameni lika Jesu. Hallelujah. Angicale ngekuvusela emagcobonke la khona, ngivusele bobabe siyaya babe Maseko. Bonke bobabe labakhona ngiyanivusela inhloko emakhaya. Ngivusele bomake, ngivusele bosisi. Ngivusele bobhuti, ngishayile intanda. Hallelujah. Woo! Praise the Lord. Hallelujah. Ngibese sengiyavusela la ngemuva kwami. Hallelujah. Ijoy celebration. Hallelujah. Ishayile intanda. Hallelujah. Akusasiyo nje ijoy celebration. Hallelujah. Khona la ngimake la ngilohlabela ko uthi ngepha ithi lenguma lo make. Ithi lenguma. Na ungamthatha umenzo wakho. Habuye lumhlengi wami. Bamba ngifuna ukwe. Namhla ngibambe isimilo. Hallelujah. Ngoba khona lokutawendeka. Hallelujah. Bangakulebe bangekho attend intolo phambi sesandlo leso. Awumbongele sekonke wende kona kuba khona cishe wasala. Wende kona kuba khona cishe wasala. Praise the Lord. Hallelujah. So siyambonga uNkulunkulu kakhulu sifuna kubamba isikhathi sekuphuma kwenkonzo. Hallelujah. Ngoba sithatha 2 hours la somveni. Amen. Siyabonga kakhulu ke bazalwane ukuthi wona ngahlala phansi bazalwane. Hallelujah. Siyabonga bashayele intandla labazalwane labahle. Batichazeni nichazeleni. Oh, nikhohliwe. Ndawuluza ngendeka bekunemishado la nanseqhaza. Hallelujah. Ngoba kude lo shadile ngambili ngathi ngendeka bekunemishado. Amen. Siyabonga bazalwane kakhulu ngendlela lephakeme ukuthi sesikhona. uNkulunkulu wethu muhle uyaphila. Kuze kube phakathi team lengihamba nayo kunabo Asha lapha. Siyambonga uNkulunkulu. Angicale ngihloniphe laba sibukelako umhlaba wonke emaveni lehlukahlukene. Welcome in the name of Jesus Christ wherever you are watching us, you are joining us on Facebook, on YouTube, on Periscope. You are welcome in Jesus' name. Just tell us your location. Where are you joining us? We are live in the kingdom of Eswatini, Gashola. So make sure that you share the broadcast. You tell everyone that we are live right now and your life will never be the same tonight. Amen. Lilanga leblesibili le page yenyuka yenda kanje niye masazolana sasa lelithende ngifuna libe livuliwe leli tabe livuliwe lelithende leli ngoba kutabe kuthi inzawo ehlala. Amen. So siyabonga kakhulu ke bazalwane ukuthi emkhathini wethu sinemvangeli lebe solo simbona kuma posters sewuvele ukhona kulendzawo. Amen. Ashaye intandla. Evangelist ZQ. Hallelujah. Nzinisa ukhona kulendzawo utabashumayela namhle ebusuku. Amen. Ashaye intandla kakhulu. Futhi emkhathini wethu sine family. Nawuqala ngalele family ngabe sengibuye ngelichaza ke leli linye. Hallelujah.
Sine family yakanghosi lekhona emkhathini wethu. Babe namake Nkosi. Amen. Asibashayele intandla kakhulu. Amen. Abasiyo nje ifamily, baphinze baba igroup. Amen. So mawungabe uke weva ngaGugu Nkosi, Gugu Nkosi ukhona namhla live. Shewula umncinyane kusuka abantu labasuka kubonhlangano bete kuwe awumncinyana. Labasuka le kubola vumisa embava bete kuwe awumncinyana. Thani makhelwane angumncinyana. Batawuthi basalungisa ngoba mina ngidonika bona nyalo batawuve balungisa lapha tivo takhona ngoba ngidawudedela Gugu mavutane mase ngicede ukukhuluma batabe ba connecta bona laba connecta ho lapha. Hallelujah. Sivele sibemukele ngoba sibamba isikhathi bazalwane. Hallelujah. But lengakusho kwekuthi ngekuthi isole kuba khona kwakho namhlanje hamba makulenzawo. Hallelujah. Lebe bakhona emini babonile uNkulunkulu asebenza ngendlela lephakeme la. Dinkonzo sibanato emini nga12 la. Sibanato nihamba ama nga6. Make sure ukuthi sithatha nje 2 hours kuphela. Mawufike 10 to 2 awukhanza sengivala leyeva msozolwana. So make sure ukuthi uyasigcina lesikhathi la uNkulunkulu usebenza ngendlela ephakeme. Nami makele umsukumisile ngamtshela ukuthi abambhadala imbathi hambi kahle ngathi kutawukhala icingo lakhe nyalo baqale bambhadala ngathi asayolibamba icingo likhanza selikhala. Amen. Lakhala ngaleso sikhathi. Amen. Waze wamangala uNkulunkulu utawenda imvo letimangalisako namhlanje sihambama. Hallelujah. Mawabonga kamthatha iJesu utamthatha live embi kwabo bonke bamvula. Hallelujah. Praise the Lord. So ke siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Siyangena ke sikhona emalanga lamancane la. Bazana sikhona emalanga langanani? Siyagcina njengalesihlanu make sure ukuthi ungapholodi ngemgcibelo okude inkonzo. Niyabona sozolana. Ngemgcibelo ukuthi sitawuvuka neteam lengihamba nayo mangabe intabi sekhona sihambe sibuke Shewula ukuthi unjani sibeze sibuyela lela sichamuka khona. Amen. So make sure ukuthi mangabe kwende kunesihlobo sakho sitshele ukuthi mangabe sikamanzini asigibele ikhumule gijima kokusasa side. Amen. Singagibele hamba kancane sigibele le nto njani legijima ngoba khona hamba kancane khona gijimako sivele side kusasa. Hallelujah. Kukhona lokutawendeka ngegama lika Jesu. Hallelujah. Praise the Lord. So siyabonga kakhulu ke bazalwane. Ngifuna ukuthi ngivele kumdedele nyalo Gugu lana asikhondole album ke lo mzalo ntathi chaza utawuchaza ngumine ngeke ngisamsukumisa umvangeli utathi makaqedza yena umvangeli utaba khona live ashumayela ngendlela lephakeme sitawukhona ukuthi mafutane siphinze sisheshe sibuyele ekhaya. Amen. Asayintanda kakhulu sisemukelela Gugu Nkosi. Shayizanda 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 asenta ngempili shayizanda celebrate say yeah. Sanibonani egameni la Jesu. Nikhona. Cela kubona labakhona. Nikhona. Siyabonga. Ngazothi sibambe isimilo. Ngathi asiketi khona prophet. Sibambe isimilo kakhulu. Khona ingoma lengibone bayijayivela kakhulu asengibezama ngayo. Igama lenkosi. Ngivela ngathi beyibashukumisa kakhulu. Bangakhila batawujayiva. All right.
Ngibabonile labajayivile. Ngibabonile labakwatile. Ngibabonile nalabanye futhi. Labasengadi understand. Sisemvuselelweni. Sisemvuselelweni. Sinenkinga ke thina yekungasibambe isimilo phambi kwaNkulunkulu. Sikanjena nje. Hallelujah. But asesithi sizwile isandla ngoba mhlambe Lisandla sakhe sinthinta izwi lakhe likhuluma sengiyakholwa futhi ngiyazi impilo yami ayisoze ifane izwi lisandla sakhe sinthinta izwi lakhe likhuluma sengiyakholwa futhi ngiyazi impilo yami ayisoze ifane. I felt his hand upon I heard his words. Now I believe and I declare my life will never be the same again. I feel his hand upon I heard his words. Now I believe and I declare my life will never be the same. This is Santa, sakhe sinthinta, this is lakhe likhuluma sengiyakholwa futhi ngiyazi impilo yami ayisoze ifane. Enthamba manje kunaloko ukuthi impilo yakho ngeke ize ifanane. Lokungalali kwakho uphume utela lokuphuma kwakho ngeke kufane nengoma kwakho. Hallelujah. 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 Ayingathi kumele sijike sibuyele enhlangano. Awucabange nje lejeni lenze kangaka. Bazalwane. Simthanzile nithanziwe. Hallelujah. Nakusasa utshelela abanye. Ngingiguguphingwa kaNkosi isibongo sami. Nginema albums la 3. Amen. Leyo sithathu yinsha iphume kulomnyaka. Nibe nenhlanhla ke nini ngite la sengicedzile kuvotisa abantu. Bebavota. Hayi kusho thini phuphutha mbamba. Ushido Skara wathi ngumthakatho yaloya. Ngathi nani njalo. Amen. Asesithi umhlengi wami uyaphila. Jesus.
namhlanje ngifika. Oh, isidi yami niyayifuna. But nje ngathini mina ngiyanibhora. But isidi yami niyayifuna. Ase ngiqale ngicabange ukuthi ngiyaninika yini. Ngiyitele izathu sekuthi nginganikelani. Ningayisebenzela kanjani nje? Nifuna abantani? Nifuna kungizonda kahle ukuthi ngiyenyanyile kuniphi isidi? Angeke? All right. Sitawujayiva kahle kusasa ngidofaka liteki. Kusasa sidojayiva ngiyanithembisa. Nyalo nami ngisebambe esimilo. Angeke nginiphi. Akhona manje ngiloyifuna ngoba ngiyanithanda ngidonibita 20 emalangeni. Lo ngayifuna ayithole esitolo. Amen. But nje mayifuna namhlanje kusasa 20 emalangeni. Okay, nayi. Ngicela babe bathathu labantu ejayivela.
enifuna kwenda. Nisho yini? Inkinga ngifuni lot odlala la zuba tansta utawuthola le CD. Nisho. All right. Asambeni bathi basho. Siphetha amandla okumzola siphetha umlilo sinamandla siphetha amandla ebazalwane sinomlilo siphetha amandla siphetha amandla Nini angifuni nje mina kuhamba ngishayiwe kubuyela enhlangano ngibani ohamba nale CD ungahambi uthi tewushonga lokwentako ngibani lo winile la lo hamba nayo ngubani all right akasho mina ngithi nesi uthi utozama kusasa naye yamake ngimphela nje lokuthi uhlulela abaningi la ngabe bayini siyabonga ngive wathi tobe sesekusukuma QZ Zinisa
Ngifuna wena, ngifuna wena, ngifuna wena Nkosi yami, ngifuna wena. Ngicela praise team ntongilekelela. Lenhliziyo yami ngifuna wena, nangophefumulo wami ngifuna wena, ngifuna wena, ngifuna wena, ngifuna wena Nkosi yami, ngifuna wena. Hayi inhliziyo yami Jesu, ngifuna wena, nangophefumulo wami ngifuna wena, ngifuna wena, ngifuna Kimahane salanaya lerados tamanda lababosa tamanda. Frabrados tene satalabaka sanda lababaya. Manda labahasika no radodos tene satamayanda. Ene de satamanos tene sabrados tene. Yeah! Bayete Joseph Sugu. Bayete. Wena lo hlene sithandwa uhlene ngasimulweni.
Baba kulenza uyangashawula ngiyaphula wonke emashoko ebumnyama. I stand against every powers. I stand against every principalities. I stand against every altars in the mighty name of wherever you are, Terutanaze, Zinama Mandosha, Ragadoste, men of God, Terutati microphone, Keradoste, Shabradoste, Yamaha, Ena Baba Yantelia Kamato, Ena Mando, Stende, Shatatasha, Rapapa, Shakanaya Lamaya, Ageko, when I went on Jehovah, when I went on Yapila, when I went on the mantra. Nifila kodia pila, nifila kodia ngamula, ngamula miseta. Father, we thank you. Rimando satana babosa. Kama sanda na baba yanda na baba ya. Kinana na ya murana na ya. Rada dos tene sata bayato. Rakaka sanda na baya. Anaudata moyo mwene. I don't know to Commander Lababosha, Ribaba Lababusha, Dinama Lababosha, Ratata Shanabaya. We're Sabella, we're Sabella. We're not Shona Ladena, not the better man. Thank you, Jesus. Jesu wami ngeke ngushiye ngikutsandza kunjena noma kanjani uwe Jesu wami ngeke ngushiye ngikutsandza ngicela nangabe bakhwala bafuna ama-wheelchairs bahlale phansi noma kanjani uwe Jesu wami ngeke ngushiye ngikutsandza kunjena noma kanjani Jesu amen phela ake sithi amen e1010 ake sithi amen e1010 ngiyacela bazeni ngokuyithoba okukhulu ukulithatha lethuba ngivusele umoya ongcwele khona emkhathini wethu ngicela simpheni ihlombe lezandla haleluya ngivusele bazane ngokukhulu ukuyithoba to the man of God prophet Bobo original umbhobho wasezulwini amen. Let's give the Lord the hand of praise because of that. Ngivusele bazalwane bobabe bomake ngethi gabada baze ngeke ngintethe nibanengi ake sithini amen. Hallelujah. Ngiyambonga kuNkulunkulu bazalwane ngicela ukuthi ngishumayele less than 10 minutes bese ngihlala phansi. Ngingwakanzinisa sibongo sami senga adopta ke ngingwakababuyisa sibongo. Amen. Siyabonga man of God kakhulu siyamkholwa uNkulunkulu ukuthi ngibonile itolo la kuqalwe ngeligiya lelisetulu kakhulu
ayikho info lebhlungu bazalwane kufika endzaweni ukhanze bazane balele nje ayikho can I tell you something bazalwane ayikho info lebhlungu ngeke ukuthi kunebantu men of God bayatibuta abanye why kuna covid kuyashiwo covid unjani njanyana wenda kuse why umoya ongcwele athi lelithende alite ngengani la kunebantu lesingeke sifike nabo ku2021 kunebantu umoya ongcwele labalethele lemvuselelo ukuthi kube ichance yabo yekugcina athi basindiswe bahlukane nezono Situswa abantu labahamba banemasondo abo bathabekhe evangelini Situswa abantu lababambe emasondo bangabambi ivangeli Sihluswa bomake lese baba bozomlandela lese baba mashaphisi abekhe evangelini Sihluswa bobabe lase baba babe ngamabhuluko bathabekhe evangelini Sihluswa abantu labasha lese abantu labasha ngamaPentecost sebaba abantu labasha ngamabhuluko bathabekhe evangelini Sihluswa amantombazane lasinzisiwe emlonyeni asinziswa kusuka la afike ngala wase awekhe evangelini kunabantu abanengi letathi nakuthiwa sabela mo commando sabela moni sabela mphefumulo uyabizwa basale babambe emasondo kunabafundisi labatawusala bashumayele bathi bangekho evangelini ngoba uyawa wakwathi nomnye umfundisi uyawa usepulpit uwele kulelinye ipulpit Yingako namhla nemakholwa abo ngoba bekhe evangelini basemasontweni Ujalo Yeah Lamhlabeni lana yabazalwane ake ngikhulume kaShawula lamhlabeni lana impilo yemuntu ifanana nelithende lithende naliseme kanje liyanakwa bathi lakala ladabuka suyama lakala ladabuka lakala laphasi seliyathathwa liyovika latimbuti etinganetho Ujalo impilo yemuntu lotelwa ngwesifazane ifanana nembali imvali yakhalaza lamuhla kodwa kusasa ibuye Yes Lord kunabantu abasha namhla bakhalazile basenemahips basathi nabahamba kuthi izalwa ngibani yona yakhalaphi yona ingakhananga mina abekhe evangelini isekhakazile Yeah Ujalo kunomama namhlanje sebabomake ngemajuku abekhe evangelini ngoba namhlanje usekhalazile uthi nakabeka umbono bamshayela izandla uthi nakenza into bamshayela izandla kodwa nakaqala buna uthi nakathuthi bathi bangakhuluma bona sibani bani Yeah I don't know how many years usesontweni lakho Anginandaba nakaShawula lana sewuyaziwa athi vele wena sewabanggoza lebanggoza bathi kuyamsita ngani umuntu kwekuthi asuse life lonke bese kugcineni uyalahlekelwa alahleko nokuphila kwakhe afeke ubuhlungu umuntu omsha obuhlele kangaka ahamba odliwa impethu abishaya umhlaba ngoba emhlabeni kuyadliwana ababuye Yakushita ngane kuzuza dumo lebantu kodwa akushita ngane kuzuza kujabulisa abantu kodwa ekugcineni ulahlekelwe ubafuna bephila I can see people that make up their minds and go back to the cross. Oh Namhlanje na prophet of God sekwaba ifashion ukuthi nangabe ngikholwa mele ngibe namunye. Come on evangelist manje Labanye ngikhuluma kanjena baba nje ngumoya waseGibhithe.
labanye ngikhuluma kanjena bathi tena abashalvanele bagijima bathi ayisuka pastor ayiphele into yona insipho lalela esisi yaguga le market iyaguga abanye mama banandaba nezingane zabo ziyahamba igenuka ifuna amathanga bajajusa amaplastic asespa nakutabuye amaplastic nje it's fine yebo mama utawuvala ifile yakho uyothini kuJesu abanye bagwaba bakanjena nje ingenqa yesisu ngiyophila ngani nangingasebenzise enginako Njalo uthi amkhunta athi sorry pastor angigwababi ngemzimba wakho owami labanye uthina ubatshela ngaJesu man of God but sorry pastor time ade khali yanqola lo mnyabe nesibindi athi sorry mind your own business kunabo babe namhlanjena labanye awunshele nje ngoba kunedemon lenja prophet of God nalingena ekhaya liyayikhipha akasuka ma angikhulume manje kaShewula liyayikhipha indvodza ekhaya asale lo make nebantwana bathi nabam advisor ema bad advisors athi shiya lelikhaya uhambe ihambile indvodza esithi ngoba bani njalo ngoba sono siyahlukanisa ngoba sono siyahlukanisa sono siyamkhipha babekhaya simkhiphe akhile simkhipha nendlule enkulu aphume ekhaya ashiye make nebantwana ahamba yohlala kwandlume emtashweni aphabe iprema ngoba sono siyahlukanisa man of God I feel like I am talking to somebody kunebantu abadla nawe kumbude uphi baba wabhunguka ngoba sono siyahlukanisa njalo ngiyakuthanda ngoba kunabomake labanema roll on wangena indvodza yonke yangena ngesude kwaphela yeah njoba uthi awubonwa but ukhona lobona emfihlakalweni sono sakho sitakufumana lalelani bantu bakaShewula noma ngabe uyaphuphutha njengoba ngikhuluma kanje noma ngabe unenthumba yakho can I tell you something na ungaphenduka ukuthi awufisa kwensha ufise kwesilima khuluma mvangeli phela ngiyakhuluma la kutawushada inthumba la lalelani nangabathathi balenzayo bayangiva can I tell you something sawufikile Jehova kulendzawo kutawukhululeka labanenge ngoba bafuna bonke baphilile ubafuna bonke basinzile njalo ngoba prophet of God imvole into abantu babe bathakathi labanye abathakathi ngemutha abathakathi ngetinsidi but bathakatha ngenhliziyo my God kunabomakela labahlane abantwana bangabadali emakhaya bathi ngoba sono siyahlukanisa kunemkhathi phakathi kwalabantwana nalomake ukwahlaba lo mnye wathi inkuzimala labantwana labakhanzela khaya lomake nakatawukwenza sebathi gqila tala khaya ngelisonto ngiyamthanda siphuphu selukhona yenza leyo phendukani bantu bakaShewula nikholwe elivangeli ake niyekele khona amasonto phendukani nikholwe elivangeli yenza leyo bathathe phi kona lokwa pastor lokho labanye ngikhuluma nabo kanje utathi nakuthiwa 12 midnight uvala ifile yabo bawushiye lo mhlaba udayichithe laphi inguna phakade yakho wena udayichithe laphi inguna phakade yakho sidile kaShewula sathi prophet of God isiteleka but kunemuntu namhlanje uNkulunkulu afuna ngimendela umbuzo Romans chapter number 6 verse 23 standards ubafuna bephilile ubafuna besinzile ubafuna awubephilile ubafuna besinzile ubafuna bephilile ubafuna besinzile ubafuna awubephilile
Asifundeni kubaseRoma chapter number 6 verse number 23. Khulume nemuntu losemashidini akhe lathi angeke ngiye kulela tende. Ake ngikhulume nemuntu losemashidini akhe lathi asengiyochecka athi bendane. Ake ngikhulume nemuntu namhlanje ngitela umuntu nje angiteli bonke labantu abangaka prophet of God but ngitela umuntu nje. Kuvesana mhlungu ukuthi ube nemlomo omusha sewumtela umntwana lo ngenasibonga kade ithi babokhe ngibani. Bathi namhlanje akamfuni Jesu. Uva ngathi lento ya Jesu expired. Uva ngathi lento ya Jesu imvele ngenamsebenzi. Ake ngidontshana imfihlo abantu bakashewula. Noma ungeva ngathi udesidingo sakhe but uyamdinga Jesu wena. Noma unemali, noma uyahlonishwa, noma unesigaba lesikhulu emphakathini, noma unesigaba lesikhulu emangweni, noma unesigaba lesikhulu eveni laseSwati but uyamdinga Jesu. Maye kubuhlungu ufunza ube ne-degree, ube ne-masters but ungena Jesu. Do you know ukuthi kunabantu abakhile bakhe imitile emihle bakhe kamnandi but kude kuthula ngaphakathi. Kodwa khona indoda namhlanje ithi lisela litela kweba nekubulala nekubhubhisa. My God. Kodwa mina ngitele ethi abantu babe nekuphila. Jesus. Babe nako kuphuphume. Ake ngikhuluma nemajana namhlanje na lasatselile ngempilo. Athi impilo lengqonisa etshwaleni, athi impilo lengqonisa egwayini, athi impilo lengqonisa ensangweni. Lalela ukhona Jesu. Khona indoda esiphambana. Ubafuna bonke baphilile. Ubafuna bonke basenzile. Angikhulumi mina bazalwane ngekwemukela. Into omukela Jesu, nami ngamemuke. Into okhuluma ngeluvangeli. Lelifika ngaphakathi. Lingikhanze ngingwababa nemfundisi. But nalifika lingente ngibe msulwa. Ivangeli lithi nalifika lingikhanze ngidonsa litroko lemadzandzane. Lingikhanze ngidonsa litroko noma ngengumfundisi but ngikhipa nebafati bebantu. But nalifika livangeli lifike lingente ngibe ngcwele. God umuntu okhuluma nje. Khuluma mvangeli mani Nkosi yami. Nala pulpit man of God. Nala ema pulpit ngolile ema pulpit. Angikhulumi ngala praise him la. Kusangenwe la. Yenza leyo. La kuyasanganwa la. La? Yeah. Praise him la. Anzi la kashawula mosi sitile la sitekta ulethe imvuselelo angithi. Azinabazane bamasondo abo. La ma praise him la kubonile phuhlu la. Kuvamisa man of God isikhathi lesine ukhanze ukuthi la edinsimbeni kufiqelwana emehlo nalosisilo la. Yenza leyo. Kuboniwe phu. Maye babe. Yebo maka. Lo ngona labantwana leni bafakisa abantwana emthoyi nithi shele ngani phambamba. Libazalwane kunelanga lelisilime empilweni yemuntu namuhla usihlakanipha umdzingi Jesu but kunelanga lekufa. Siyahamba la emhlabeni asikakhe kuhambe ama giant kuhambe abantwana kuhambe labadzala kuhambe labancane nalabahle diphasha phasha tiyahamba mane lokumnanzi kwekuthi na uhambe kunento oyiphethe esandleni. Verse 23 ngithandaza. Inkokhelo yesono kufa. Finish. Phinda mfundisi wami. Inkokhelo yesono kufa. Inkokhelo yesono yini bazalwane? Kufa. Samba emlangeni samba. Kodwa sipho semusa waNkulunkulu. Kodwa sipho. Kodwa sipho saNkulunkulu semusa. Sikuphila lokuphakathe ngaKristu Jesu Inkosi yethu. Sikuphila lokuphakathe ngaKristu Jesu Inkosi yethu. My God. Livangeli langithola at the age of 12. Yeah. Ngangifunda grade 6. Wahamba nami Jesu. Bathi kungasizwa kuyini lokho? Yini lengakhola ngumfana ongaka? Uboneni yena lo? Ngeke ngishonele ngumfana mina. Umfana ngangitshelani nje. Kodwa wangibamba Jesu. Wangibamba ngafunza sikolwa ngaqedza ngabuyela ngayo restarter ngaqedza wasemoya ingqondo uyangithatha unganomfundisi namhla I'm preaching to nations. Livangela Jesu. Inkokhelo noma imbadalo yesono ufa.
Akunandzaba ukuthi sentiwa ngibani. Akunandzaba ukuthi sentiwa ngumuntu lona malini ebhangi. Akunandzaba ukuthi sentiwa ngumuntu lohlonishwa kangakanani. Akunandzaba sentiwa ngumuntu lona ligama kangakanani. Kodwa imbadalo yesono ufa. Nawufunza maseRoma chapter number 8 verse number 20 verse number 1. Sekude kulahlwa kulabo labaKristu Jesu. Men of God, we are about to pray. But namhlanje ngibona bomakoti labasebasha. Bona bomakoti labasanza kwenza labatawulahlwa emendweni. Mbona bobabe labahlonishwako labasetawulahlwa prophet of God. Ngoba bekho ngoba ungimake indodza yakho noma ungayiphekela kamnanzi kwani noma ungayinaka kamnanzi kwani nikete manje kugeza inyawo phatha phathe uyimassage uyendelo kanaloka futhi ungayirobhi but na ungekho kuJesu iyahamba ibonela abangqono kunemishado lephidlikako ngoba kukhona emkhathini walabo lababili ongekho kuJesu. Bandabasha, can I tell you something? Do you know ukuthi partner wakho, life partner wakho ubhizi ngalolo bhizi ngakho? Yenza leyo. Nangabe nje wena uyarobha, uyasiyenga ukuthi usinzisiwe, kanti unemanga na boyfriend wakho. Hayi boyfriend, angikhuluma boyfriend, angikhuluma ngemsangano la. Nalolo life partner wakho wena the same uyenga labanye. Na uvule emathanga, uvula ngibone naye ubabhekisa phezulu. Yenza leyo. Phela Jehova unikata lokufana nawe. Ushothi wena ungadlala kangaka bese ufuna ukungcono. Na udlala nje usiye ngathi uyakholwa, wena ke longakakholwa lithuba lakho lelo. Ave kubhlungu sihambe prophet siyongqwaba umuntu una 22 years. Simngqwabe sithi ku obituary yakhe kuthiwe watalwa, wagwadla, wafa. Yenza leyo. Ninkolele bazalwane nakunendo ninkolele bazalwane nakunendo lededze bantu kaShawula noma ke lesikhathi esiningi ngihlukanisa umuntu naNkulunkulu sono sebufebe usongala vumisa lemsuka khona sono sebufebe emakhaya prophet kungena ebufebe yaphela impilo bantu labasha ngene ebugwadla yaphela impilo ngoba intombazana ingenwe sono kahle noma ngabe liduma liyagagabula iyaphuma ishambe efasteleni ithi lingamane lingishaye ngiyakhona. My God. Akazenzi kunento engaphakathi sono Ubafuna bonke umfana noma ngabe tinja utesaba kwani kodwa nakangene sono uyakhona ngene tikhongotsa athi ngamane tingizabule kubozodwa ngiyakhona. Nakunesono bantu abaningi prophet abafuna isikhulume ngaletinto. Kunabomake ngene ebufebe ekhaya yahamba indvodza. Kunabobabe kunale kubeka boziphu wahamba make. Ngiyakuthandaza iseni bafundisi kaniphutha lakho. Mina prophet ngimthandaza endlala. Umuntu lofuna ukuthandaza lokathathe Jesu. Hayi kusitawuthandaza abantu bahambe netinto emvolo babuye etintweni zabo. Kunalabanye labagejwa imishado wenza abafuni ukusinzizwa. Ngoba ngeke uNkulunkulu kwenze something. Ngeke uNkulunkulu akunikete umshado kani uyichitha. Yeyima uyachopha lo. Ngeke akunikete, ngeke futhi ulotshole wena batakudeka wena ngiyakushela mina. Dlala batakudeka wena. Awucabange nje ngebhuti lemnyama wahamba uvule isibaya sababa 17 wetinkomo ngebhuti lemnyama yini. My God. Wena ushada wena lo hamba ulala phasa esihlahla tawushada wena bakhona abantu abadeserve umshado hayi womhlala kanje kodwa bafuna baphilile ubafuna basenzile. We are about to pray. Nangabe sono singenile ekhaya
bayaphela bohani mningive kahle bomake lenishadile bayaphela bohani baphele bodali baphele bobaby baphele bomakwakhe la ekhaya kuhlanganwe la e-sitting room kugumntwana yewena suka ngala hamba ngala suka kuphele usando kube nabo yewena ekhaya ngoba kunesono lesingenile. Bathi namhlanje nangiva prophet of God ngathi kunemishado lafuna moya ngcwele kutayisave. My God. Hallelujah. Kunemishado lesengqupheni. Njengoba etile la utenet inyembethe. Baba wami uyangiqosha akangathi thi ngentene. Ngiyatikhipha tinshumi ngiyathandaza but impilo ekhaya bheda. Labanye bomama lana imiqamelo seyaphenduka yabathi inside ukute kusula inyembethe. Ngoba kunesono lesingenile ekhaya. Inkokhelo noma imbathalo yesono kufa. Banlabasha inkokhelo yesono kufa. Lokhu lokwenda namuhla ngiko kanye lokutakuvimba kukuvimbela ingqubekela phambili yakho. Uyichithe laphi inguna phakathi yakho. Uyichithe laphi inguna phakathi yakho. Sesiyathandaza. Inkokhelo yesono kufa. Kodwa sipho semusa saNkulunkulu siphila phakathi. Angathi ukuthi ushayise kangakanani empilweni. Angathi ukuthi yini leblokekile endleleni yakho. Angathi ukuthi kukuphi lobo sowusole khona abathakathi. Kanti inkinga ude sikhiya. Ngoba nase ufike kuJesu noma bangakuloyela unthakathebula uloyeke. Noma bangakuhlwebhela uhlwebheleke. Noma bangakufisa lokuba ufiseleke ngoba kukhona into enamandla engaphakathi. Ela bona abantu abasha benze nje sithandaza. Namhlanje uyamthinga Jesu. Namhlanje uyamthinga Jesu. Uthi lo hlabela koshiya indlela embi. Athi buya mntwana buya ubuyele ekhaya. Athi ekhaya bakubhekile ekhaya bakulinzile. Ngitawumemethela enzaweni yakashewula ngithi khona indvodza lekulinzele ekhaya. Don't wait for tomorrow because tomorrow may be too late. Ungasho ukuthi ngidawubona kusasa but iphenduka namuhla. Jehova ufuna wena ngicela ibandla lonke lime ngenyawo. Prophet of God ngicela utawuthandaza nemuntu. Angathi ukuthi ufishwe yini but namhlanje na ngitawuthi sikhona sipho semusa saNkulunkulu athi ngumuntu uKristu athi munye umlamuli lo semkhathini webantu naNkulunkulu athi ngumuntu uKristu Jesu. Thandaza man of God. Sengithandaza sivale emehle mfo sonke ukhona umuntu lokhona la lokufanele athathe na inhlanhla lengiJesu. Kunemagama lengiwathanzile lathi kepha sipho saNkulunkulu samahala kuphila lokuphakathi. Sewuvile kukhulunywa konke lokukhulunywako namhla uNkulunkulu ufuna ukukunika kuphila lokuphakathi. Lengunakako mawufikile kuye akakubaleli ukuthi wena wenda ini uvela kwemukele nako konke. Ukhona inomuntu namuhla kumele lithende lothi Nkosi Jesu ngene empilweni yami ngifuna impilo yami ishintshe ngitsiniwe kule mpilo lengiyiphilako. Maka bakhona kaphambi sesandla sakhe ngithandaze naye noma ngabe munye kuphela ithi lenceke yaNkulunkulu intele munye umphayela abaneke sivale emehlo ufusonke uphambi sesandla sakho kakhulu ngithandaza nawo. Phambi sesandla sakho ngithandaza nawo uyathi bona tandla yaphakama ngala emaceleni ngala maceleni nawe wasalela ngephandle uthi Jesu busa kungedlula nami ngiyakufuna lokuphila lokuphakathi. Lempilo lengiyiphilako akusiyo impilo lengiyithandzako akusiyo impilo lengayitele emhlabeni kepha namuhla ngikhetha kuphila impilo yakho Jesu. Egameni nasegazini likaJesu bengicela ukuthi sonke sivale emehlo bangoba uphambi sesandla uthathe step sinye ude la ngempini la ngikhona khona bangoba uphambi sesandla uthathe step sinye ude la ngempini la ngikhona khona ngithandaze nawe egameni likaJesu. uNkulunkulu yakubusisa usetha ngempini vele usonzele ngempini nyalo. Ngitawuthandaza nawo lekuthanda ukuthi lelivangeli alisilo lebamfana alisilo lebamfana kuphela alisilo lelabathi laye wonke umuntu khona noma ngabe umthalo usiphambisile sandla nawe Jesu uyakubita sonzela nawe ngempini. Ngitawuthandaza nawo. Khona munye loselele ngummeli. Khona munye loselele ngummeli.
Dwana buya bubu yele kaya musu gulibala buye leka kule bavula babita uNkulunkulu uthi ababuye babuyele ekhaya. uNkulunkulu uyanibusisa unendela inhlanhla lokunikhona ngempilo. Lokunithethe step lenta ngempilo uNkulunkulu nenhlanhla. Ngiyafuna uphamise tandla takho uvale emehlo akho. Egameni nasegazini lika Jesu phindze usonzele emvangeni. In the mighty name of Jesus Christ. Uthi angilandzela kula magama ngemuva. Uthi Nkosi Jesu. Ngiyabonga kufola lelifuba. Lekusinziswa. Nekulamlelwa esonweni. Ngiyavuma Nkosi. Ummangaliso waseCalvary. Kuthi kunemvoza lengiJesu. Lethe emhlabeni yangifela. Yalihlula lithuna. Ngithi ngaye lo Jesu. Ngiyavuma egameni lika Jesu. Ngitawucala namuhla ngikukhonde. Ngitawucala namuhla ngikuphilele. Ngitawucala namuhla ngikulandzele ngegama nangegazi lika Jesu. In Jesus name. Cela usilinde mthandazweni man of God. Siphakamisile tandla tethu nelibandla lonke libalekelele. Mondo lobo santo robo sanda labakho standeredesha. Rabazante kemahana basala mahando. Hina mande bebe sala da sala la ya mondo. Babe kamelika Jesu Kristu wase Nazareta. Uthite babe ngekusindiswa kwesoni lesodwa. Wathi kunenhlokomo lenkhulu ekhaya. Babe wethu loncwele na inkosi lemiphefumulo. Seshiya indlela lembi. Itakuwe uNkulunkulu wasezulwini. Babe wethu lonemandla. Babe wethu lophilako. Transform their lives. Guqula babethi impilo zabo. Guqule babe nendlela yokuphila. Ngegama lika Jesu Kristu. Ngena moyeni siyabonga. Kwekuthi ngabo yangena inhlanhla ekhaya. Siyabonga babethi impilo zabo. Angeke tisafanana. Nakulenzawo ngegama lika Jesu. Utawukuma uNkulunkulu. Ube ngumthokotisi wabo. In the mighty name of Jesus Christ. Siyabonga babethu lonke ukuthi wena umangaliso. Yangena inhlanhla. Manda la baba boshatha la mama yanda. Iyala la baba yanda la bakosta baba ya. Riba bayanda la bakosta mamando. Randa dostele de desha. In the name of Jesus. Moyo ngwele. La bayele hlabe kubone phumela. Ake bongo lungabanike lithula. Ngegama lika bangavuma begijima lekhaya. Ora bonke nifakazele ezihlweni zabo. In the name of Jesus Christ. Thank you Lord. Ngifuna kusho ngakahlali phansi. Njengoba nakhele isinqumo umcwa ukuthi masokholwa ke ube sokufola lisomvo nelishumayela insinziso. Number 2 kumcwa ukuthi ufakaze ngaJesu. Niyangiva mos. uNkulunkulu utawunene ukuthi ngicela bo attendant mozoda semini indawo sitakale tifumve lethi bakhona la emini. Amen. Ngihamba niyohlala phansi asibashayele intandla. Praise the Lord. Hallelujah. Asishayele intandla asishayele uNkulunkulu. Noma ungabe kuleli thendelele ungamfuni Jesu. Ngathi mangabe ungeke ummukele Jesu udaba ngathi ukuthi udabunani. Uyashuyelwa Jesu. Again mangabe utawuphuma kulenza ungaphili angikwathi udabunani. Mangabe utawungena kulenza uphuma ufana nangikwathi udabunani. Hallelujah. Asishayele intandla asishayele uNkulunkulu. Uma sekwendeke so evangelism ngiva ngathi sekuphele yonke into. Ungathi sekuphelile nje. Ngoba Jesu vele wendile umsebenzi. Hallelujah. Because even nalama miracles ma benefits alensinziso. Hallelujah. Kunebamvu lengifuna kubathandazela namhlanje. Hallelujah. Ngegama lika Jesu. Praise the Lord. Ikhona microphone ngicela mnyangilandzele na microphone. Ngakhuluma nabamvu labambalwa la. Ngakhuluma nabamvu namhlanje mbamba. Ngathandazela bamvu. Unjani maka?
Sukume ngetinyawo Jesu utele wena namhla. Jesu uyakuthanda. Uyathi mangikubone make ngisonzela la kuwe ngibona impi lenkulu. Uyangiva maka? Hallelujah. Ngibona impi lenkulu. Uthi mongcwele angithandaze ngikuthandazele because mangeke ngikuthandazele lempi lena beyingakwenda ukuthi ngubona uva makuhlushwa likhalo mavuka ekseni. Hallelujah. And lempi mangeke ngikuthandazele bongaba nenkinga ugcina ungakhona kuhamba kahle ngobona uphethe elifomfoni. Angikwazi ukuthi usuka but uSinkulunkulu angithandaze mayelana nenkinga lekhona inkinga yetindzawo. Amen. Angathi noma yaba khona inkinga yetindzawo but uSinkulunkulu angithandaze ngithandaze inkinga yetindzawo. Sanibonani ngephandle. Uyakhuluma maka? Yebo ba. Uyakwatla ngikhuluma ngawo? Ngikwati kahle Nkosi. Asengikutshele lokuthite kunemuvu lohambile uyothenga bozidlana ufuna kubulala abamfa bakho labayi2. Ngiyakwati lokho ba. But namhla ngiyathandaza ngegama lika Jesu. Asengimemetele konke lokho la asikho sikhali lesilelo lesitaphumelela. Say I receive. Receive. Because in the prophetic houses you are receiver. Oh yes. Asikho sikhali lesilelo lesitaphumelela. Awulala. Kune favor lekhona lentando kwempilo yakho. Amen. Uyangiva mos? I receive. It is time. Hallelujah. Makwam. Ngifuna ukuthi namuhla mawuvuka kusasa ekseni. Uvuka ngoba niva makuvuka ngabo 6 buhle bukuphelela even iphunga ebusuku ngubona uhlupha phambili lapho. Uyaphela vele. Biyaphela. Bobothi maphela lobuphongo. Uthi lelanga maliphuma liphume netivotami. Amen. Asangifundiseni bazalweni prophetic livela kamoya ukuthi sisebenza kanjani. Lokwenda ukuthi sivuke sibancobe ekseni. Uthi ukhuluma emagama uthi lelanga maliphuma aliphume netivotami. Asosho zale lelanga Lelanga maliphuma maliphuma aliphume netivotami. alifumene ndodana. My God. Kwendeni voleta uphuva. Ngibona abafana labayi2 emake lebengibabona ngathi bayabathengisa. Unabafana labafana. Nemntwana lo mfana. Munye lokumfana. But bengibona labayi2 kenyana. Uyangiva mos? Kulabamfa bakho lebangabathengisa. But ngibona uNkulunkulu sokuncobela. Hallelujah. Angifuni ukubute emagama etibongo nebamvu namhla ngoba namhla ingilozi yami iyabona mos. Amen. uNkulunkulu umbula ethi chawula lama. Congratulations. Ngive emagama lethi congratulations. Bathi ke bamfa besikole ukuthi mathi congratulations usho ukuthini. But ngiyaweva lamagama nje la alathi congratulations. Unabo bamfana? Ude. Ngibona umfana wakho. Umfana esikole wakho. Kuva suyamvumela phela. Ngive amagama lathi congratulations. Uyangiva mos? Asengubuthi umbutho. Ngibani wes3 emamfobataneni ekhaya kini? Ngizisithanda. Ngibani wes3 ke ekhaya kini elayinini? Ngigabi. Sukume ngetinyawo. Ngibona uNkulunkulu uyakususa kule ndzawo le. Uyahamba yakule ndzawo. Uyangiva ngizithi? But ngifuna ukuthandazela iheadache uva mahlushwa iheadache lezi sikhathi uvame kuba nenkinga uhlushwe sinye. But lokhu uyahamba. Uyangiva mos? Khona lokwacabanga ukufunzela noma lobo ufuna ukufunzela noma ngiyabuda. Ukhona? Catering. Hey, uthi umlomantiko lo wendi catering. Akekho lo mantiko. Okay. Release eliqofu. Wena ufuna ukufunzelana? Isowing. Ngunika iligcobo le catering in Jesus name. It is done. Uyakuthanda kupheka noma uyakunyanya? Uyakunyanya noma uyakuthanda? Uyapheka. Yana utawupheka ne-anointing. Bazala sesho babukela mhlaba ngeke umprofeti afike la aza uhamba ngalesihlalo ngakadli ukhe emakhala eqhamuka kini. Jesus. Niyangiva?
ngihambelani kukunyalo umvangeli ngeke azajika akafuna ukuya semakhaya ongwasho ngesibongo sihamba ziyathi bakasho ngebaphila ngani niyathi angifuni nje bese losichazi bo uma ufuna nje umfaka kasho ungahambe na bishop kaManzini dawumathi uthi uphila ngani so ke angifuni ke ukuthi kusasa lishone nje lilanga angafiki ukuya semakhaya niyangiva msozolo bangakula bavumelana nami lapho oh noma sitawuthatha kwama sitshela imoto isilandze sasasijiki le team lehamba nayo uyayibona mosinani ukuthi iyacwebetela bazalwane ufuna nikukutha semakhaya ashaya intandla kadlalela bazalwane but ke kuke semakhaya kusasa kufuna ngiyiphole niyangiva msozolo ngaze ngayiphola ngidawu benginyuka kulenye level mangishumayela ngiprofeta nabengila so but ndangidraina nini ke bazalwane le nguku angifuni iqhamuke kaSiyaya angifuni iqhamuke kaMaseko ngifuni iqhamuke kulenye elikhaya niyangizela noma abaya volunteer bakaSiyana baMaseko anginazo leyabo ngengidle ngiyana kaManzini bani ngifuna leqhamuka la kini niyangiva phela mina ngithi ngiprofeta ngibe ngikhuluma liqiniso unjani emaka sikuma uma ngetinya uyatiba kiro somebody uthi ngula kuthalaze kunemfano losemahlombe akho uyangiva mos Amen. but lo mfalo uNkulunkulu uyakuphula Amen. because ngibona inhlangano akathi noma inhlangano noma yini kuthi inhlangano lo ijoinile ikhona Amen. but uNkulunkulu angithandaze nale inhlangano ngoba ngibona abantu abaningi kungakapheli isikhathi esize ngibona bayakhala uyangiva mos Amen. angathi ukuthi kutabe kunokhwele ini noma kutabe kulahleke ini angathi but uNkulunkulu ngithandazele wena thandazele lenhlangano ukuthi ichubeke yempilo Amen. ngegama lika Jesu kune bamla bangifona bakhona le ngibona nyalo bata ukuta igrocery Chris into ya December ngeke bayifone bebayigaze ukuthi tawuta angeke ithi Oh yes. niyangiva msezero Amen. angeke iside Jesus. but ngoba ukhona la itawuta in Jesus name it is done so mama dinyawo takho kuvama kuba buhlungu ngathi iyahlaba mawuvuka ekseni but uyakhululeka Jesus name it is done asayendela sayele uNkulunkulu kunemlokhona la uvama ukuthi mawulele ebusuku utibhutse not ukuthi uyaphutsa bayakutshela ukuthi uyakhuluma ebusuku mawulele noma uvuka uhambe but ulele uthikhanze ukuleka indzawo khona lengamthandazela ngamanzi lomunye uthi mfundisi ngilala ngigcokile ngivuke sengicula real ulala egcokile akathi usukhuluma ngibani uvuka sangicula but ukhona umlo la ulala usembhedeni but umvuka uvuke sosemnyama mawukhona sonzela ngembili I want to pray for you sonzela noma bayakutshela bathi uyakhuluma ebusuku ucoca indzaba mawulele funa kuthandaza nawo sithi esikhathi selena 5 minutes kuphela inkonzo ivathu phuphu utomela akasimunye banengi hotel phela livangeli liyakhulula niyabona sezolwana inkululeko kufanele ibe khona kufanele ibe khona umela na uthandaza nawo kunemle ngifuna ukuthandaza naye igama lakhe is like Nombuso is it Nombuso Nobukhosi something like Nobu okay ngilalifola igama lakhe ngidawuthandaza naye phambi sendlela takho Jesu uyakukhulula namuhla konke loba kuhlupha kuyahamba ngekuphindze kubuye kuwe Jesus name Jesus name Jesus name deliver 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 live 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 it is done ascended as fellow guru oh I speak the grace and the anointing konke kuyahamba in the name of Jesus in the name of Jesus it is done so asengubuthu mbuthu ngibani wesibili egcinene ekhaya kini Cebekile. ubicebekile khona la akekho wena uvama kuhlushwa inhloko and lenhloko idemonic ngubona esikolweni ekhaya kini bamfu kuba likhulu icetha kwabo isikole noma bangasicetha isikole
Uyangiva mos? And bengabe usafuza? Kule bag lebengena ukuthi ungakhona icedza isikolo ngenxa yenhloko. Wakwaphathwa inhloko. But indawo uthalaza. Namhla mangabe uhlushwa inhloko iyahamba ngegama lika Jesu. Mangabe uhlushwa inhloko iyahamba ngegama lika Jesu. Kunemfulo khona lawa kasithole. Sithole. Sithole khona kasithole khona. Phuva sponsor sithole. Sithole. Mangabe ukhona kasithole gijima into ngempilo. Kunemfulo ngiyibona kuyehla. Ilifu idlela kuleli khaya. Mangabe ukhona sonzela ngithandaze nawe. Ngakuthandazela sister uTawu Excel. Ufunza abantu njani? Form 4. Why uNkulunkulu angikhombise form 2 na form 3? Uyafuna ukuthi ngikukhumbuze ukwende kanti lapha? Kwaba lukhulu kuwe kusuka form 2 ya form 3. Kunala lamanye ama class. Awuzange ubhala kahle, angisho njalo. Bekunema attacks lamanengi. But ngiyamemetela namhlanje kwempilo yakho, impilo yakhe yakhululeka uyakhululeka. Ase umemetele konke lokhona, impilo yakhe yakhululeka uyakhululeka ngegama lika Jesu. Sukumdela. Yabazaleni bonke abamla bathandazela ungiphekubona witchcraft latukwabo. Yini nzaba? Bonke ngibona phekubona buthakathi lobentiwako. Nje la empilweni tabo. Njana sister ngithi mangumthandazela ngabona kunemvo lesemahlombe akhe lemsinzako but namhla ukhululekile. Uyangiva mos? Khona lo wenzile ekhaya kini? Khona. Ubhizi ngani wena? Good ngihlele ekhaya. Awufuni kwenza? Noma usangacabanga? Ase umemetele ngegama lika Jesu. Mangabe baba bakho bangenzi batawenza in the name of Jesus. Asisho uthi lo prophet uthi umvangeli la asikhuluma umshado nyana sengisho njalo. Hayi ngembuti, haleluya. Hayi ngembuti. Ngoba leke imbuti la kaShewula but ke sikhuluma umshado. Ngegama lika Jesu. Uyazi lo mfana wakho akalala ebusuku wakho mos. Akalala ebusuku uva makufuka nomakhala ebusuku. And ngifuna ukuthi uyazi ngivile ukuthi umbuto esibonza abantu. Ngivile umbuto esibonza abantu. Solo uNkulunkulu upheka ungikhomba wena kahle leni. Kodwa umfulumato wasithola. Good. Baba sukuba. Nakukhumbuta. Anzi ngibone bami bakhumbuta intoni. So ukuthi inkinga lokuthaka amathi nakukhumbuta. One, two. What was seven the stone? I was also saying the stone. Sisu ako seven the stone. Saba the stone so Sama kako bofu bute sisu ako mvoka stone. Vamos. Bofu mbute je mvoka stone. Ngibona kuthandazela kunemabhekles lamanengi lalanzelako lekhaya kini. Ngibona umoya wekucabana nekunevalo lo lakhaya. Loba ngenta noma ningabuthana kanjani kube nefore ngicabanisayo njengemndeni. Hlukana. But Jesu ngibona uyakukhulula ngegama lika Jesu. Ngibona Jesu uyakukhulula. Bangenitsinza la kunengikhululeko letatu kwempilo yenu. Niyevamos. Deliverance. Nkulunkulu ngitshela ukuthi nitawuhamba TV yangivamos. Dahamba emave ma nations akumele. Kunemvo letendeka mhla 29 December. Your life will never be the same. Ufuna ending 70. I release the anointing. Mangumprofeti waNkulunkulu niyambona lo sisilo. Utaba sebenza nokukhashana nanyana. Uvama kuba nema attacks ungacabanga kakhulu. Uyangivamos. Jesu yakukhulula. Jesus name. It is done. Hallelujah. Bonke labasibukela ngiyamenmetela ngegama lika Jesu. Wherever you are joining us, I speak
In the name of Jesus Christ, your life will never be the same. You are delivered, you are free. In Jesus' name, may the good Lord bless you. Asihlangane kusasa nga-5 in Jesus' name. Amen. Okay, ngifuna ukuthi right now ngithandazele labagula fast 5 minutes.